ari umwana ukubagana kandi ushaka kumenya nyine gahunda bimeze biti. Hanyuma narezwe n'ababyeyi bari ku murongo cyane kandi bakijijwe. Yego. Nibwo burere mu mbonana. Guguruguru kiri umwana. Umuguruguru. None abakizwa n'abaguruguru. Oya urumva ngiye muri ngewe harimo bukubaganye. Ariko nari mfite ababyeyi bakijijwe. Rero bakarwana nuko bukubaganye bwanjye busubira hasi. Yewe n'umuziki ntibashaka ko ngukora. Rero ntwarimbye mu isengero. Naraharimbye ku ngufu. Nkatwe baba baririmba mu makorari cyangwa se bateganya kuzaba abahanzi n'amajwi yacu nibo badufasha kuyagorora. Muzacunge neza buri abahanzi benshi baririmba neza. Urusengero rwabigizemo uruhare runini. Twe turavuga aba director ama video. Récemment mwarakoranye na John Elarts. John Elarts wamubonye gute? Harakajambo tubwira kuri John Elarts nk'abarundi uyu munsi. Ni director mwiza nawe cyane kandi nawe ukunda akazi ke. Ikindi utuje ku buryo binjena kandi wavuze ko utakunda abantu batekereje. Wavuze ko utakunda abantu batarabashapu cyane. Uno mushapu mu kazi. Ariko nago munago nyine muganire ngo ibintu bigi. Abatuje tu. Aravuga ati hagarara hariya dutanguri. Era ro muhima. Kucyukera cyatuje yabuze iki. Akazi agakora neza ari sharp kabisa akora akazi abandi bantu turahura tugadera ama blague tukaganira tugasekarara umusaza abayiturije kabisa ntago ajya avuga ibintu byinshi. Ikipe y'igihugu y'u Burundi yitwa gute? Itwa intamba mu rugamba. Kuki iryo zina mba numva se rincanga byatari? Intamba mu rugamba. Bureka nkubaze urugamba uraruzi? Urugamba? Yego. Gutambura bizi? Ni gute ushobora gutamba urugamba ruri kuba? Oya intamba rero. Bonsoir Bruce Melodie. Bonsoir. Bruce Melodie akunda kuvuga igifaransa. Wapi kubera ko nta nicyo nzi ariko icyo cyo ndakizi. Cyo gusuzanya cyo ndakizi. Ungiye ko n'umunsi tudashaka gukora interview mu gifaransa. Oya wahita uyikorana. Oh la la, okay. Ntago nkizi. Ntago nkizi nzi gake ndakigora ndacyumva. Okay. Ariko kuvuga ntago bishoboka. Nkubwiye nti amahirwe yo kumenya Bruce Melodie abandi batazi wombwira gute? Ngusavye amahirwe yo kumenya Bruce Melodie abandi batazi. Utigera ubwira uwundi muntu woca umbwira gute? Urumva Bruce Melodie abantu batazi muvuze ntaba muvuze ibintu abantu badakwiye kumenya. Ntago namukubwira kubera ko buri muntu nyine agaragaza uruhande ashaka ko rugaragara ariko twese tugira uruhande abantu batababazi. Na nakantu nakamushobora kumbwira abandi utarababwira abantu batazi. Ngiye nanga umuntu ubigenza gahoro. Nanga umuntu utari sharp. Biranjya biransaza abantu dukorana nibo babizi. Iyo umuntu agenze gahoro mba numva narira. Mu buzima umuntu agira ama réussite akagira n'ama échec. Réussite uri proud of hamwe na échec uregreta. Kuri Bruce Melodie byakunze se kari byinshi reka dupfe kuvuga umuziki ariko ni byinshi cyane. Mfite abana, mfite urugo. N'umugisha abantu bagira ariko hari nabo bidakundira. Umuziki career yanjye ba successful. Hanyuma ibyanze navuga ko nabyo biri mu muziki. Hari ibintu nagerageje gukora bikunze nkabishyiramo n'amafaranga ariko ntibinkundire nk'uko ubuzima bwose bugenda kubera ko inshuro nyinshi nzenguruka mu miziki cyane ntago njya hanze yawo cyane. Bruce Melodie akunda kuvuga ko abantu bafite amafosiyete kenshi baba bafise malformation. Ariko abantu bafite fosiyete bakunda kuvuga ngo dufise malformation. Iyo malformation ni iki? Umuntu aba yararemwe aba ari ubumuga. Nicyo bakunze kuvuga ngo bari imitsi ngo udafise ngo imeze neza. Ariko naje nkunze kuvuga ko abantu bafise amafosiyete bakunda gutwenga. Bruce Melodie tumuzi nk'umuntu akunda gutwenga. Bruce Melodie bishitse agashavura abasa gute? Wonyere kukuntu asa. Ntago nabasha kubyiga. Bavuga ko se turemye nabi. Bakunze kuvuga ngo n'ubumuga. None tubikoreho iki? Tujyane kuvuza. Ko mbusazanye se.
bikunaniye gushavura ngo turabukuntu ushavura ntabwo nabishobora kubyigana ariko ndabirwanya ntabwo nkunda kubabara kubera ko numva ibintu byambabaje byari bihagije ntakwiye kongeraho ibindi nibyo tugiye muri carrière yawe uramaze imyaka myinshi uhagaze ku kibanza ca mbere niko no bivuga je niko ndabibona mu gihugu cy'u Rwanda ibanga ukoresha n'ijyahe kugira ngo ushobore kulastinga iyi myaka yose uri ku kibanza on top nta banga ririmo no se si nkora abantu bareba ibanga nuko utarya matora yangira cyari inshyashya yabuze umuntu yirara urakora ugakora hanyuma Imana yaguha umugisha byibura umugisha ugagira ibyo usanga ko hari abantu Imana yahaye umugisha ariko bitahura nuko n'abari abakozi ntibigire icyo bitanga navuga ko rero gukora kandi muri generation nshyashya y'umuziki wo mu Rwanda iri gukora cyane nabo ntibashaka nyine ko hagira amahirwe y'abatakara ibyo rero nibaza ko biri mu bigira umuntu ukomeye buriya buri kazi kose ukoze niyo katahita gatanga umusaruro ako kanya ngiye nizera ko byanze bikunze umusaruro wako ugomba kugaragara gusa n'abandi ko bazogushikira mu kibanza cya mbere bazazana narafashe ikindi kirenze cyane aha turi hari abandi uzabutwara mikari tuzanahava haza abandi niko bimeze muri 1:55 am hamwe n'igitangaza imwe ni label iyindi ni management mukoranye gute eske ni igitangaza nayo yari label yanjye ariko naje kuyihagarika muri 2021 kubera ko abahanzi bose nari mbaretse ngo bajye kuba independent kandi ndanashimira Imana ko byagenze neza koko abantu bose natangiranye nabo bakaba abantu bakomeye harimo Ele Juno Ele ntabwo yari mu gitangaza ariko ari umuproducer wacu so harimo Ele harimo Juno harimo na Kenisol kugeza ubu bose n'abahanzi babashije kubikora igitangaza rero n'icyo gihe hagarariye ba 155 rero imfite nk'umuhanzi ntabwo imfite nka label cyangwa se nka company okay mu ndirimbo bado warashimiye abantu benshi cyane ariko nashaka nkutwara inyuma gato umbwire Bruce Melodie atarahura n'abo bantu yabigenjeje gute kugira ngo ashobore gushika aho ari imbere y'abo bantu washimiye ntago icyo gihe kibaho nta cyabaye natangiye hari abantu bamfasha bansapotinga yewe kugeza n'uyu munsi nkoze indi bado nashimira abandi batari muri iri ni ukuvuga ngo ibintu n'abantu buri gihe buri ntambwe yose nateye hari umuntu wamfashaga akamfasha mu buryo bugaragara cyangwa se n'ubutagaragara ariko abantu bose nashimiye dusa nkaho twatangiranye musubize inyuma gatoyi ukiri umwana Bruce Melodie ari umwana ameze gute nkuko mba ameze nari umwana ukubagana n'ubu urakubagana nabyo ntibyabura nari umwana ukubagana kandi ushaka kumenya nyine gahunda bimeze biti hanyuma narezwe n'ababyeyi bari ku murongo cyane kandi bakijijwe yego nibwo burere mu mbonana bw'ubukizwa buriya ndakijijwe ngende umurokore abakizwa none ko tugiye ko ari umuguruguru abakizwa n'abaguruguru se umuguruguru none abakizwa n'abaguruguru oya urumva njye muri njyewe hari harimo bukubaganye ariko nari mfite ababyeyi bakijijwe rero bakarwana n'uko bukubaganye bwanjye busubira hasi yewe n'umuziki ntibashaka ko ngukora rero ntiwarimbye mu isengero naraharirimbye ku ngufu ariko ko haririmbye ku ngufu wovuga ko hari ico wahakuye nta ikintu kinini buriya mu rusengero haba umuntu ayigira discipline nkatwe baba baririmba mu makorari cyangwa se bateganya kuzaba abahanzi n'amajwi yacu nibo badufasha kuyagorora muzacunge neza buri abahanzi benshi baririmba neza urusengero rwabigizemo uruhare runini cyane nivyo tuko turavuga ku bantu kenshi ko mu rusengero havamwo abantu bafise impano ejo tufise finale ya Primusique ukaba nawe warigeze gutwara guma naho utari new talent warayitwaye biciye mu ijwi mu mpano wari ufise umuntu azotwara Primusique ejo uwo muhimpanuro yahe impanuro namuhana uko iyo ukiri muto ukabona amafaranga ataba ari ayo kurya
abarayo kongera kuinvestisa kugira ngo azabyara yandi kubera ko twebwe nyine buriya abahanzi ntibumva abahanzi barakubagana cyane ntago bumva nyine ibitekerezo by'abandi bantu bikunda kubagora ariko reka noneho tuvuge nk'abantu bakora business tutari abahanzi iyo uguze ihene ukayigura 5,000 ukayigurisha 10,000 uba wungutse 5,000 iyo ibyo 5,000 ugufite 10,000 muri rusange ubiguzemo indi hene inyungu yawe irakomeza ikiyongera ariko ufashe bya 10,000 byose ukuye muri ya hene ukabirya ejo ntubona ukurangura iyindi je inama rero namugira nuko amafaranga abonye atarayo kurya cyangwa gukemura ibibazo afite nayo gukuza kariyeri kugira ngo none hizabyare inyungu ifatika twizere yuko ejo uzoyitwara azokurikiza izo mpanuro hama récemment indirimbo wakoze ama video yakoze kwa Sasha Vibe kugira ngo uje kujabika igihugu cy'u Rwanda hari aba producer benshi tuzi bama video nuko abanye ko hariho ico warubuze canke akandi karusho warushaka oya ntago ariko bimeze utatuma bananyangana ahubwo hari ukuntu nyine ugerageza no mu bindi bihugu ukagerageza mbega urebe ko ibyo wakoze wabona ibibiruta no kugerageza gushaka ikiruta ikindi ariko nka Fude twayikoreye i Kigali twayikoreye n'umu director w'i Kigali kandi ni video nziza irimo amafaranga menshi bigaragara nyine ko twamugiriye icyizere so mba ndi kugerageza ko you never know hari igihe uhura n'umu director akagukorera ikintu cya hatari wenda nawe utari witeguye kandi Sasha ni umu director munini mu karere hari n'abandi benshi hari n'abanyakenya twakoranye ibindi tu no kugerageza ngo turebe ko murashobora kubona ikintu cyiza twe turavuga aba director ama video récemment mwarakoranye na John Elarts John Elarts wamubonye gute hari akajambo tubwira kuri John Elarts nk'abarundi uyu munsi ni umu director mwiza nawe cyane kandi nawe ukunda akazi ke ikindi utuje ku buryo binjena kandi wavuze ko utakunda abantu batekereje wavuze ko utakunda abantu batarabashapu cyane ni umushapu mu kazi ariko ntago murago nyine muganire ngo ibintu abatuje tu aravuga ati hagarara hariya dutangure eraro wa muhima kukera cyatuje yabuze iki akazi agakora neza ari sharp kabisa akora akazi abandi bantu turahura tugadera ama blague tukaganira tugasekana umusaza abayiturije kabisa ntago ajya avuga ibintu byinshi nabahe bakinnyi se bavuye i Burundi bakajya gukina mu Rwanda cyangwa bakava mu Rwanda bakaza gukina i Burundi dufise uwa mbere yaheruka gushika yitwa Rukundo Nezim akaba ari asanzwe ari umugardier wa equipe nationale turafise abandi bitwa Bashabarara obrese ikipe y'igihugu i Burundi yitwa gute itwa intamba mu rugamba kuki iryo zina mba numva se rincanga byatari intamba mu rugamba bureka nkubaze urugamba uraruzi urugamba yego gutambura bizi ni gute ushobora gutamba urugamba ruri kuba oya intamba rero urarengeje ariko kangusiguri intamba na kanyoni kaguruka cyane yitwa hirondelle mu gifaransa sinzi mu cyongereza swallow it's a swallow na kabird kitwa swallow karaduga hejuru cyane ntabwo ari nk'amavubi nyine aba adomora abantu bukebuke ibihugu byacu rero sinzi impamvu byafashe ama equipe bikayita udusimba duto murakoze cyane Bruce